bazalwane. Emva kwalokho iyabhalwa incwadi, kuyabhala Mateyu, ubhala kusukela ekuqaleni kwaJesu, ubhala kusebenza kwaJesu, uze uyabhala nasekuthengiselweni kwaJesu, uyofika ufikelela kusho ekufeni kwakhe. Igama lenkosi ayibonge. Ubhala la kulesahluko, ubhala ngebafunzi nabadidekile bayakhombisa Jesu isakhiwo selithempeli. Igama lenkosi ayibonge. Bamnika Jesu sebalakhile bafunzi ithempeli, bathi kuyamfundisa sinokukhombisa isakhiwo selithempeli. Imali yokufuna lefika Jesu akababongi njengoba nje abantu balamhlanje sebafuna kusina bende into babonge. Amen. Akababongi Jesu esifundeni sekuthi ababonge uthi kuthi ngalinye litsheni leli awusala lihleke kufanele linye litsheni lingadzidelwa phasi. Amen basala. Kuthi umphefumulo nasemuyanga esibhayibheli kanini kuthi umphefumulo uyawuthatha uhlanga nenyama ungehlukaniswa inyama yethu emhlabathini umphefumulo uyakunikana. Amen basala. Imali enemathemsi nemaconditions lapho uthi mzukwana uhlukana nomphefumulo, uhlukana nenyama, uthi liba fanele wena ube umubi wenda inchazeke nawenda nawethi kaphelani abaphendula uthi kaphelani ningadunyiswa sebamuthe uthi kuyawendeka niyo uthi kaphelani ningadunyiswa. Igama lenkosi ayibonge. Njengoba abantu abaningi kulesikhathi lasamhlaba bavamile ukuduka noma liningi nabo liyaduka noma liyadukusana. Igama lenkosi ayibonge. Masudukusana kanjani? Masudukusana. Amen. Masudukusana umuntu umtshele iqiniso noma ngabe umtshele nje ukwazi. Ungangithanda ngakuthi udukise umuntu. Amen basala. Masudu zine makhola